Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efri nananoma himfo nananoma ahima nananoma chiame obi a wukodi hine anase akonfompo se woba 1978 men's boutique eye kente nananoma entoma yetutu eguso edeko eye de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase sasante hini bedi ni mfihia aduonu numi ope ahinema ope frugu ope niche ope chachao anase ope abahima duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a tu aguso de a 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedida na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso aye ye mame abapa ya echa aduana achiane abrade de hye aninchi aye ba man ye de mame eto empam yesutwa adwadwoa kokra no krabre ye wefusuma no nti sani nti empanji sebi obru sebi nyama de ode ne kente ne hyemu ade aye Nyansapo TV so ana ye de dwumade ni nyina ekoso efri ya wada memenda ene ye de bremo no na pejayine aye ododo bibi oda dodo wase nana afri ye oyine ba afri ye ono nana oye ayera na pejayine onso nanimonyam betani dwumade achi sanse ono na de shaprekope ana ohirigina promoso tuto ma bika kocha mansai dwumade bia befo so awaye maame obapa ya echa na ya sinyina aye Nyansapo TV yadi nyina ebemamo yese open Nyansapo TV a o search YouTube abenya ye maybe bia Facebook so benya ye Nyansapo TV na yenchi epa na yesom asanteman ene yewura pimso se tutu awu Nyansapo TV modem ho dada ni nyina eye Gloria Esther Prempe urayere dodo na friends ohene ba ya echa a owo na fiatma ankora bua 9 miensem besimfi championu ene aduonu enaimu a wodane etuyi sedi ye nyina yenim no sebe ohene ba ya echa enyi ni paketo asasanse asante ne nana se ageman osei tutu Prempe a otoso mienu ono ene ohene yiri ekuaduwa a ufra pegefie wo mo ne wo sa ebeya ene ye kan wasema wadane ato a wato nanom ewo nse dompenfo etweyi na same ne mo ekasa yi opanyina ote yipa so ene nana edu jemfi eno na Nyansapo ya beduru anma ye hwe se ne ye bekọ bia no no ye betwa mfonyina ye de amampo Pempren aye ohine ba osu afrie apejahene a otoso enan pempren ono ana eba no odinani monyam ebeta aye mame yecha biana ba aye na iyo achi sasa disheni poprekope ene pempren atofom nana osu afrie ediana achiane abrade nyankumpa ti dishie okuku diodu amponso ntira wiakete pe krapɛ dawuro ɔde moyen tamadia trana na ofitiko chana nwaje afiefie mu fichi feche fente fefesi afe ono jampa boatente so makro bia sante kotokota chi atwantwan ku bedi akɔ etwe wede wakosa ododo bibi ododo wase ona nana akua ko sapon agogo akua ko sapon ya ona na esuminya sante manso akwamu kwafo akoto na nanomo nana kumawu mayine dade hye ne no Tribu akodia na din tidia kyerema aduana fon ke hyama ke yehu se ye no ebene nana aduana fon so ne nam nso manhu se ye no ebene aduana atwane abrade makraboa ne aboa knaman ajanti akyena no aduana fon na mu akukuduro bema ba ye hye wan ke ye de ni
A free year also away. One side I get a can move. Kafra ade atowani sabio kroto ohene nipo ne konna ekrana na adane atwenti eye nibresem enene na na edigya fi wo femi dada tegire ba obia bejani mu otufo ada tegire
Abuna na ya di e. Amba. Anana. Sansibado tengene. Akulani. Kulani gusutie. na edujemfi enya ababeji akunwa no ewie ohene kafra ade atowani sabie kroto ohene nipo ne konna ekrana ena adane atwinti eye nibresem enene na na edujemfi wo femi na nanya atena se ewie enti yento aso na yemfa ema Preparing His Excellency John Ajegungu for the former president. I know ye o my Ghana. Ye na ye president. Ye rakufo adodankwa. Ododo bibi odado do wasi. People so do just say no ye busu panyini. E people tia ikataso. Nchi ene daban. Ediana na ba phone na odi adire toyi. Kon concentrate na sifri nyanfunso. Ofo ododo bibi odado do wasi. Enyanko afro nya sabita kwantabisa bisabu akwa ana sententa ya odene tenta kata manza komu ojiribu sikatachie ofo amwawisi okwa padunya wujampa boate so
ona se bi eburu ya kwatwa na okasa o propro supempo da du kroko mu yi ona ye twa na ya kwasa o aduana ba his excellency John Ajekum Kufuor wacha sampa o ye aduana ni ene onum dade abuam sa se ne dihye ni popra ko pena da fam ona ni aduana abusua panyini a ebremu ayeye mame ye chan abusua panyini for ye dasi
Africa Messiah.
Ampanisi yakeka ni yakeka ma bampan. Ade wopi ene wiepi. Wada Roma. Asamu ba yesi enkomisa abrewa. Party yabrewa ni hwan. Yabrewa ni je ekofo. Ani wasempre mo abutre ruade na mi esra no. Kwa aje nkwa wodo saka no anu aka babro no ncha. Eye abudan kwa akufo ado. Komanda yichi. Party akukudo mpanyimfo. Asamu ba yesi enkomisa abrewa. Sesi ayemro afo ani sa mpanyimfo yi. Na kana mampanyini wani wanu ne ba na adia nyina. Ayema mu ba omia ati baba so ba. Ani mpanyimfo yi. Yesi ayiye ayeye. Obi a wani na na ko ba bia nimsa ne ba pra ko pe. Ani kana mampanyini. Enya yiye no pe. Na ko fra tutu no dia ba de ka busia ho. Samotra yi pa so no sikasa. Na so banyisi de ni watu no wo. Nyame wo ne sa no. Meden katwa ne ba shasie. Na bibi a me de mampani de atwase. Regional Minister Honorable Simon Sa on the Regional Coordinating Council 1,000 Abusia de ya de to ayu ansa mo fanka ye ya simpatan fangu from no. Boss, Honorable Samuel Pine, almost 1,000. Honorable Steve Osamwabwate, Chief Fancy Minister, 2,000. Yanosa Subache, Aya Minister for Works and Housing, 5,000. 5,000. The New Patriotic Party National, Aya Steven, Aya Swing Team, Aya National Chairman, Aya Padana Safo, was see anyone for Aya Justin, Fripon, Wadia, Lawyer, and only General Secretary, any party for company for no, yes, by 10,000, 10,000, National Party, I dare see ADC, Roger, Kufachi, Meso, Nadu Busiani, I am up at Roma. You Roger, Kufua, I am DC, I will be a North. I am a more Rebecca Yapua. And I want a dinner sister. Which I sister, Minchi Bita. Sister was father's sister. This honorable Rebecca Yapua. Was who also by one in penny for 2,000. Sister. When I hear about the Henry and unknown, many of my prodigy for any union. Ghana, my penny, when I read the X-ray, I don't know penny for. I on one chicken him. Now go see a Fremata, Chief of Staff. Yes, here by ya. Now, what could I am a regional minister? Now, I'm penny at Yanni, I'm a regional minister, regional coordinating council. Every time when you show your name, we understand a day of water. When you are today, I have a fear. Now, before we hear any achi, now we not come and unknown. And also, there was a guy that got us yes. When one goes to two, and no more mobile, and a time home, and a moped, baby, and Mulisha each way. And Yatrasi, Monum Sikasa, and Panisi, the one is Sikan was me or Moja. You was Sikan Arabia or Frefreka. Now, Sukana Mampanini about the Australia. Nana could to Greenish and Freya Egan or Mope. Now, Swabasa. What's your buyer? One about the train, and in a pony for the chief of staff. You could tell some Sikano million of Pole. Titisikano and Pin Ahanum. Titisikano 500 million. 500 million. Yes. 500 million. And I am a Jaya Kufwa, Wafa Kofi.
enti wa usika na wotrase na sabre no ye wa unu akuma wo mpoko akase ye hye sese mampanyini mo soso ya mo de gu sika pa no so no ene sika fufai 50,000 Ghana mampanyini na badi ya chene na badi fire ya na mo pre wa no mo Alhaji Muhammad Bawumia ya na mo pre wa what is for my project my grandpa ya na mo pre wa the next president of the republic incoming 7th of January 2025 president wala ya na mo pre wa ya kasi kanini na abo amuno Eti nene moma yenyina so na yemfa dwumadi no emra awiye ewo aha nyansapo kasa mfini so ya no subscribe no share no like what we doing so e dia to ase e dia mame ene ewusuma yeye na e dia ma Gloria Esther Prempe uraire aka ohene baya echa no aha ne nyansapo ye di mu esi mi di ne abusa pani owusu adio ya mam nyina mbo ene hwe Ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akede na se Kofi Nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya